Rigereto ndo kumurikira mangana renge tobo chino asiri tukole nyagatari ya sisi ni gobona bakole tara ya bugu cha skuru ya secondary daraja mbili imeye county ya Kisii na ukwa nasa mangana renge tobo chino anemoni go bakwa na barokyo wale ekaraskiri 12 ko se form 4 ukora koranse mima murikira manga nemona sobo chino wa waswatin abo gwanyara kumurikira bo igamangana renge tobo chino wo bongo nigo chinga kejana kubolia boroki na kunyara koba obo semi go cha boroki wa una chinchira chyo koligerelia na kulenda mangana renge tobo chino una tokumanyugwa senchira yobo ime Aseri tukorio mwerio gochengera mental health awareness month enyagitari ya Oasis ya koletaro ya bene uchiasi skuru daraja mbili na kwena na amaegerio yokomenyo kuya nenchera yokwerenda buno mwana omonyaroka rero nigo twachagega se nari tukuri gukora mental awareness month yango mutinirumbe nabo igo kuinyora amakuru watana bande ase bikorea world menstrual hygiene ya korekana nitukolea 28 May irinde tukatorambia tujese skuru ya daraja mbili secondary itu abere to kubwatira nero semara nyingi ekini gyachi yagara tara ngatora beto gocha aso kosegeta bana ba mangana bantoko na kwante ko renda afya yabo na kwante ko beko mubabo benle na masomo ya to aranga mubasomi bosa mangana world hygiene day totara abeke ekento bawo chuko practice na bera aba kongwake torangambia tubaretere sama central towel komenta nayo mbairera eganga yokorenyo kaboko gochia ase ekenyoro. Tumekuja shuleni daraja mbili sababu leo ni World Menstrual Health Day na tena tunamalizia mwezi wa mental awareness month. Tumekuja kuwaongelesha about mental awareness na pia kuwasaidia na sodu sababu tunaelewa backgrounds zenye wanatoka na pia tunaelewa ya kwamba kama mtu hana ya kutosha inaweza adhiri masomo yake. Yeitono ko soki suko tukwana mangana gender based violence asa bana muna babake tukwana mangana aya pregnancies ayawo cha affect za masomo abo na tukwanire mangana menstrual hygiene anene mono ase bintu biri bya affect abana muna teenagers ko bagendereta na masomo abo chinga kiechio mwarimu we sukuru yo ni gagokera omoroberio yobwo kwenyorera amagerio yoko basegeta ase chisemi. Mimi ninafunza katika shule ya upili ya daraja mbili na nataka kushukuru sana kwa niaba ya shule. Boigo abawora kigwa korwa ase sukuru eyo nigo bago kigwa na gwa kambu ya mono ase chisemi baegwa na kolieira yogokora omokia. Katika siku ya leo tumetembelewa na wageni kutoka Oasis na tunashukuru wameweza kutupea mawaida ambayo yatatusaidia sisi kama wanafunzi. Pia wametusaidia na sanitary towels. We have been taught and I hope from now henceforth we know what we are going to do and I hope that you are going to succeed in all our exams this year. Koripotaria egeta seni kiao nambeye Mokiandizi TV. Yetaria nenkoro kwa Kamilas Ongeta.